ase. Si kusema ya kwamba hawanijui naitwa Wanjiru. None taterere. Lakini ni ya kwamba matiore higeka. kwa sababu hawajui vile ninaweza fanya. Matiore maweko makwa. Hawajui matendo yangu. Na wale wotoro wanetoi kai. Hivyo ndivyo tunasema ya kwamba tunamjua Mungu. Mama kama ketutimboe. Lakini matendo yake hatuyajui. Yaleta tuko tuwekaga. Bila anataka sio hivyo tunafanya. Watu weraterere. Anatuambia ya kwamba Atene tomwadekire. anatuambia tumtii. Na ito toko gato tibwadeka. Sisi tunasema ya kwamba hatutamtii. Ito toko gato mwadekira hujeito. Sisi tunasema ya kwamba tutawatii wahubiri wetu. Iko nesigeretia hujeo kule yawe. Kwa sababu watu wengi wanaogopa wahubiri kuliko waliowaumba. Na akema ugaga nye kanisa utougaga. Wengi wanasema kanisa yetu inasema. Mada wito augaga. Wengi wanasema mtu yetu inafanya nataka hivi. Pasta wito augaga. Watu wetu wanasema hivi. Netaragia nabe kihora wekere adani. Naongea na watu wengi kuhusu amri. Mama katera atirere. Lakini wengi wananiambia ya kwamba Kanisa witore wikago. kanisa yetu inafanya hivi. Tuje witokeraga twekio. Wahubiri wetu wanatuambia tufanye hivi. Yorie netatirere. Tuulizo ni hii. Neteremo obadi muthenya wa judgment re. Wakati utaenda katika judgment. Ugathie na pasta wanyu. Utaenda na mhubiri wako. Hekima yako nĩ tondũ wa hunjiao. Watu wengi wanakufa kwa sababu ya wahubiri. Hekima yarumana nĩ tondũ wa hunjiao. Wengi wanatusiana kwa sababu ya wahubiri. Nona mũhunjia ũcio ũrarumana nĩ tondũ wake rĩ. Lakini ule mhubiri unatusiana kwa sababu yake. Nĩo ema no ndangĩkwĩra. Anajua ukweli lakini hawezi akakwambia. Ndangĩkwĩra nĩgetha kĩrĩa ũmũtwaragĩra ndũgatige kũmũtwarĩra. Hawezi kukwambia ukweli kwa sababu ile kitu unampelekea usikose kumpelekea. Mũtingĩ nĩ moĩ mũthenya mũthenya ũrĩa wa ma wa gũtungata kana wa kũruta magongona nĩ Thabatũ. Wahubiri wengi wanajua ile siku ya kweli na ile siku ya kutoa madhabahu ni siku ya Sabato. Ona nĩ magũkwĩra nĩ Mayahudi mahurũkaga Thabatũ. Lakini watakwambia ni kweli Wayahudi walikuwa wanapumzika siku ya Saba. Nĩ ma Thabatũ nĩ mũthenya wa Juma. Wanajua ya kwamba Sabato ni ya Jumamosi. No magũkwĩra atĩrĩrĩ. Lakini watakwambia atĩ ũndũ ũcio nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. ile mambo imepitwa na wakati. No ũhoro wa taidi ti mũhĩtũke nĩ mahinda. Lakini mambo ya taidi haijapitwa na wakati. Ũhoro wĩgiĩ kũruta icunjĩ ti mũhĩtũke nĩ mahinda. Mambo ya kutoa fungu la kumi haijapitwa na wakati. Kĩũria gĩakwa nĩ ta atĩrĩrĩ. Swali langu ni hii. Mũhunjia ũyũ kũrĩ na hinya wa gũcagũrania ũndũ ũrĩa ũbataire na ũrĩa ũtabataire. Ni mhubiri gani ako na nguvu ya kuchagua ile mambo inafaa na ile haifai? Na nĩkĩo rĩrĩ. Na ndiyo ya kwamba ndĩramwĩra andũ aingĩ moe rĩtwa Jesũ. lakini watu wengi wanajua jina Yesu. Andũ aingĩ moe rĩtwa Yashua. Wengi wanajua jina Yashua. Kũmenya kũgĩa na ũtaũku wa kũmenya Yashua nũũ rĩ. Lakini kutaka kujua jina Yashua ni nani hawataki kujua. Matirenda kũmenya. Hawataki kujua. Yashua nĩwe ũtheri. Yashua ndiye mwangaza. Na harĩ handũ arauga thĩinĩ wa Johana 12 atĩrĩrĩ. Kuna mahali anasema katika